Hoy, agin inom ka manan. Kwadro kantos man ti sangwa mon. Ay, ay, binigat mo langan nga kastan. Awan lagarot ti trabaho mon. At apay lagin inom ti kukwaon. Ay naapo talag padpadakkel ti bagi. Kantin ang padpadakkel ti latag ti kukwam ti binigat. Ay na. At amo lagin inuman. Nipay amo mo tagbirok ti trabaho. Ay na. Huwag nagaro ti trabaho, maggarak-arak ka pa yan. Ay na, apo ba kayo maite? Sumanao ka manayin, umanungig ka manayin. Ay na po, bis nga nakataltal na kagin inom dito'y. Nadisturbo ka pa nga uminom. Ay naapo lakay. Kasano ko mga hanak nga agungot-ungot, no binigat kamat nga agin inom ti arak. No kuma nagbiro ka ti trabaho mo, ano ti maubram. Aguray ba kayo, tani? Guray ba Tumawag kayo? ni Pariambaw. Kumain kayo ba naginuman? Ino, opo. Hello, paray. Aw. Ay, dati offer yung nga trabaho. Nay, maya man paray. Ay, win paray. Aw, anya ti Ubraya? Ay, apaw. Hang kayo nga nagkamali tinasik ganyo paray. Tinupuran nyo ti trabaho. Amo man tayo. Sa ti eksperto di ta nga banbanag paray. Tuwin. Lalo ka nay. Tamang-tama paray tanay. Pagsapsapulin na ko ni bakit ti trabaho. Naibusan di kwartak di baruak. Umanungi daman di tuyain. Imbis nga nakataltal na nga. Gininom ka. Wain paray. Basta paray Naji-rate ko 50 mil ti makabulan paray. 50,000 paray. Wain, ti makabulan. Proud. Ay, kayo mayat may jag kikinawatan tayon paray. Wain. Sige paray. Umaya garo dito tamay laing paray. Umaya kag report. Wain. Basta 50 mil paray ti makabulan. Kiswil daw. Sige paray. Wain. Ay talagang amo mo tin paray. Sakti eksperto kada kita nga banbanag paray. So nga ang kayo nga nagkamaling nga sakti inupiran niyaw dito nga trabaho paray. Wain. Sige paray. Wain. Sige. Ni paray ambong bakay. Inupiran dakti trabaho di kumpanya da. Kita bilib-bilib ka man ti asawa mo. Nya, nalaing gamin ti asawang bakay. Kita mait. Hangko nga kasapulan na yung ti agsapol ti trabaho bakay. Tatrabaho, ti agsapsapol kanya bakay. Ay naapo so nga. Idalimanik mo to dagito yan bakit mapanakam. Mapangka nga kastam. Kasi gulat kan bakay. Lakay. Kasano po mga tanggapon da ka, no kasta ka mo. Nakainom ka. Agat aarak pa'y tapayod mo. Dumigos ka mo't makalawas nga ka, nagdigdigos. Ay na po bakit Mike. J expertise ko. Itigapuanan no apay tayo hayarda bakit. Ay dagita angot bakit. So nga. Nakot bakit. Aguray ka na. Anya ka nung ititrabaho mo dyan lakay. Di paglaingat bakit. Tagaraman ti arak bakit. Anya. Ay. Dim ko naain nga gungit ka manain. Talaga na. Anak ka ng